Menteri rang bak duk kari Narendra Modi hanya kesengi ula ong bak sorkar ka jong kala IT na kabenta ka baha kamiat jong kilong ying ki baduk hakari. Menteri katanat ki kampo ying ka sorkar pedeng u Amit Shah ula penyat ya ka jingalang plenary session jong ka North East Council State Convention Center. Ka sorkar kala ong bapalat san kulur ngut kibril kilayo jing mentoi nagi free health service jong ka Viksit Bharat Sankalp Yatra ka barang yat menta. Menteri kena ubah kami ya katanat kampo ying uniti Anand Rai menta kasengi uloong baka NDRF kan ai jing hikai ya palat nyopo hajar ngut kibril haswa ka bakut menta usnem halor ka disaster management. Jingilek kai badminton UHS Pranoy ubalaya kun hakamen singles bat uchirang Shetty ringkat Satvik Sai Raj Ranki Reddy hakamen double kilapoi sya ka quarter finals jong ka Lempung India Open 8,000 pusat.